yang kuat ni. Oh kuat. Long keluar hadir. Kan kajing malah jangan harus ngadang internet guys. I was shocked that quality is very good. Like the movie is like real serious movie. Thymmai yes. Kampat kot ke film, Yes, ke kampat nonton kot. ke show, Oh. lashai ke si. Out of 5. Out of 5 dengan I 50. Tayo sebenarnya film semengi try mga ini try ana kamler sih. Technical nga ngomong sendung dai mga PE ga film kasi mas ngomong PE ga film Hollywood. Ya, apa penemuan yang sisin. Oh, that's very nice. Setelah pelot bakut bah, I museum berwar. Nanti ngasih bang baik film kum fi semak ba Elizer. Dia bun selebriti baru, kibawan. Yang ni na. Ni sewan sendiri selebriti ni tilai ran hab yang kendang. Oh, produk menca sini ni lek film no. Makan compare kendian ni ke film apa Stay Central ngampa julik page film apa Stay Central menuru. Saf lari julik pen. Has tiga short film jing by Elizer. Tinggal lipet kalau kumno san baje mata South Steng Sanduna. Ya, kadang tang short film tama layos sisong review behet nong shun. Oh, nong shun on Steng si ben san Steng New Steng be fresh Steng mata si arterik balasai lai terik macam ni. Oh, lah he yo dah. Lah he yo. Ya, yang dan tiket siu. Yang dan tiket siu tu langgai. Mana-mana film kini mana kapur ti so shock ha. Oi, kumno ani. Tanya. Mana film? Pak keren ni filmnya si. Thank you. Ada kita start di hari. Bro lah. Kan pakai flash sharing video lah film. Ni bro planning video ni bene. Kong Ips. Oh, za. Kurang film. Tanya? Ni actress jengi. Wow. Camera, your youngest sister. Yeah, no, Annie was youngest. This is third sister. Okay. Nice to meet you. Yes. Huh? Это наш лучший Kanri друг. lang kasiwan kawan na. I said that you are our best friend among YouTubers. Oh. Thank you. What's your name? Ferdinand. Ferdinand. And yours? Alessia. Alisa. Alessia. Channel. Oh. Big fan. Thank you. Okay, nyurung na shivo. Let's watch. Hey bro. Nice. Kena. Tanya. Last tanga? Dah. Sino? Lawan jom stage dia lu. Nangis sedang stage dia. Nangis stage dia. Oh, ladap sonyu brevet. This is a good number. One film kini ribang sih. Taruh short film. All the best. Ya barokat ke team dengan State of Mind. Barokat jong Elizer. Barok ibadat bentah. All the best. Dalam kini film kasih te. This is nice. Pian penipi kani hang ni kedai kebengi fit ni kedai ke gol kedai aspa tingkah berpila beni yo song kani ke bah pedeng benda bah pedeng. Te ke silver kedai kamang ta hadian kenian. Te bata ke platinum kedai platinum try ni kowe. Ke platinum kedai bandai satu Sngap do. Te pila beni jit ketiket kat kum kaman gujong pimo. Te kadan ke bah shispa san pho ke bah spa bah ke spa tingkah. Try kani ke bah pedeng try ke labiang ma nomor pila yo i kat ni. Dia kalau nak kamler susu ada Sngap dia lah haban su kemit te kata tengok tip. Tambah try goal is good. Diso. Are we all ready? Yes! That sounds more like it. Let's go. Are we ready, guys? Shall we let the lights off, please? Thank you. Oh, okay. So kan, second dua adalah aku ke film. Nice. Darat. Oh,
bit. Oh, a bit. Oh, nice. I hope you all enjoyed the movie. Was it good? Yes. Ladies and gentlemen, that was we would like to have 3 years back, this whole age is a dream, and little did I know that I would have these beautiful people by my side to help this movie Nongshun come to life, and I couldn't have done it without Kam Kiting or the Hills People Collective, and the most important person is a mother figure to me as well, Kam Susan, same. I dedicated this to my grandparents who's not here with us anymore. And I know they are proud of me and they're looking from up there, so thank you so much. Like I said, the only thing is, when the time is right, the Lord will make it happen. Thank you so much. Yes. Song lah, Fi. Song lah. Ya, sedang kejengis durdus. Yeah. But anyway, how was it? Experience good? That was It's the good. first premiere, right? Yes, Yeah, yes, so yes. it's good to that see the was good. directors. And I was shocked that quality is very good. Like the movie is like, you know, real serious movie. So, and I think that was about like very important thing for Kasi, right? That the topic was very important. So I hope you will explain me soon. How was it, Bago? And so, supporting husband for his wife and his sister-in-law. How was it for you, the movie? Yeah, it was good. It was good. It was good. It was really good. I wanted to be a little longer. I didn't realize it was already 30 minutes. I thought the movie was just an introduction. Yes. Yeah, exactly, right? Yes. So It was fast. yeah, it was too So you fast. give it a 5 out of 5? Or? Or 10 out of 10. No, not just 5. I think I would give 50. 50 out of 5. Yeah. So how much would you rate? I don't know. Yeah. She's just excited to go and drink coffee. Alright. We'll explain. Best part is I haven't seen any kind of movie release, a Kasi movie release like this. What do you mean? With like this kind of setup. Ah, like with the red carpet and Nongshun, go in 1, 2, 3, done 1, 2, 3. Okay, alright. Another one. Oh, one half. Kita dus. Yes, nice. Kalau mau film. Nabi cuma kelilong kan Oh, ya kerenteng dawar. Habalap inawar. Hiamba in room. Oh ya, hiamba. Ya, hiamba film. Hiamba. Jumari. Abanton coach, himanu coach. Coach yang mau tangkuat nem. Oh, coach. Syukur ben. Ai tama kalian. Fi som lo, fi lo. Weh jur ba, weh Elizer jur ba mshan. Blek mo. Kalau mshan si keti tu. Oh, nah. Ba beniat pan abalain bakut ketang sipang. Ding biat cuman. Mo, nak kiwar kiba ye na biat ba cuman. Biat cuman tu ya. Mut kidang buit, kidang kuat te ban cuman. Kidang benut te. Kalau ngom ka kaktin ka, bulak kaktin war. Yes. Kau bilang. Mo nya ye lang. Aulek bawa banawar ye last time mo. Ya bun mak tanam. Ya witness si bom kaktin pareng mah. Ya witness si lagi jong cuman jingji mari kena shop film. Yes. Sewan bedum dam. Ba bayo ira. Kabayam jing mut ba tambam batai lah long spoil no ka. Dan kuat spoil. Hi witness si lagi jong cuman bishar hi sakihi. Tanggata. Presiden. Jibang film kan kamsai kena. Yes. Oh, okay. Movie? Movie ta TikTok. Ngapit adian taruh ke basi mahamala. Pinya dia sebenarnya. Ngapit adian tu. Oh, Nadine do. Oh, no fluan hadir. Kan kajing mala jangan ngadang gitu nat guys. Terus juga dengan 4 dap ni. Yang 4 tak hidup betul kita. Chanili actress ti last two. Ito Asha. Okay, to key take away from the movie. Nakalong kom akne, nakalong dialogues, nakalong story na kay kibakamlong. Ngakong baude pada nong sender nong ring kita ngapit jengring ta.
top level. Kelas mo. Kelas. Kena ngali harus season page jam nggak kiken mau. Yang ini film Manipuri ya. Dan kita katun ni film Manipuri yang kibadan yang tu kaju tu set similar tu set kan. Tama lo kabang apa jui tu sini it's like kalong kering lah dia lah. Basa. Key locations lagi. Kilo obvious banget yang tu kering mat clear bah. Betul. Di George lo. Kalau ini kung giling sa film tu, ada hiban push pa tay kai. Derai. Yes. Asal ada subtitle tu. Oh. Ya. Yes. Ya mengangkat kau ini kebakan kam hoi ni kerman kena kisah sama kebakan kam best kisah kalau mang apa jui bikin release film with this kind of setup bikin beli bah kom kepada kau pun kendek bah menang banget ini tinggal anak sih semua kumno hadir dengan ni Lingas ngamang bab re namar mentan runga syukun laset di asu komen sikat dei ba mo kani kumaga ong syukur kani tang jingko snil line south number dei ta kala ulum kala di hapsia kushi nadu kurkom prepare ke set ke jong pi ni kurkom release ke jong pi ngala habenong kelade ke bas kemakdan bekli ngamene yang nak out of 5 nak kena ngangongan I50. Okay. Tuma yes. Kampat kot ke film. Yes, kampat kot ke show. Lasai ke si nadu sebagai abaje terter minta dia so bahaban wan pershan ban wan saki ban bishar ini. Right. Too good. Hey, all the best. And for me, kirang bun ki fans ki ba apsadian. All the best bro. Yes, all the best. Ay, mana ni? Ba jelawan nang page mentah. Piko kan spoiler na lupa ni. Kenai lupa. Empat kuat teaser. Yang mau piko ati dengan ai. Dia lah ada page film. Kalau ada page film ti review ti. Dah Karena rating. Rating tu ong pi out of what? Out of 5. Out of 5 dengan I 50. Beli ke kebun kali yang out of 5 out of 5. Nah, 50 kan. Entah dia dah pilih online rating di 5. Rating 5 star. Habadan mat ngam film lain dah. Tu si. Just a word or two at least. Em lelai. Kestir of my production kedai kebai kong jasir juidon bentah ki project repair but kani kedai kawin ki project bahe ba jong ki le sila benong na kaliang ke film te ba pi page juga film kalong kumdo kai ko pen kritik museum high pi kong jas Firstly, very proud of the team because the production especially teamwork. I need to see it out there. These people like me in real life, and then seeing them on screen, seeing them act in that way or perform, Kadai. such a proud moment. Kadai nga kui kaliang ngaling nga por beki penmi em ni kong. Ngang perkhat ka hadu tu belajan kod em ngang so ko makatang datang introduction. So kompetimen kod. Oh, hoi, kuman di pak tu deh. Dengan sawan pedan fin abdul kene. Shibedi kan abdul. Shibed maybe le shy to. Let's see. Sawan keshan bed mo gini. Yes. Kede. Ngin dalayo sebenarnya film semengi try mga ini try na kabler si. Ngin yo penmi mana ko ba kentar tu mana. Oh em sisa ka film ke jongi sisa ka punya ada penmi. Kima. Tama kadon ko film bujongi bingla ada bani ak. Tama kadi ba ak sisa kata dia. Diseliban pe japo hasulong. Kejing keren ke ba kelajan ar kenta. Kejing keren jawab ni ba beli bujongi. Ngesubu kita interview kita kejing keren ke film ke jongi apa description mo itu kaling. Seliban pe. Oh kejing keren sini ai dialog ini te thar. Anyway, thank you. Hey, all the best ke team bujong pi. I mean state of mind. Betul. Kemana yang ngakali fi ai ke? Yes, pila ko abnong ye ina apswa. Tak apsya. Ta, tama kadang ko ko project ko bahit ha ka jong ini kong ni ke sa sia update tang kadto kan ipor klami. Syam na ta. Keren. Hey, thanks.
Yang ni beti nong sna film pau pa nang ni no ko jala jangi. Kong simi ka kalong nu film. Film ka itnat ha. Te ka message ru ka don wala kalong ka balong kot ru. Ka message kalong bang ka strong ha. Nga holiday ka jing sham jong ha. Nga itnat ik violence mo long. Ating man pa I wish nala man escape geng but I marahat pa siya ni habang ngamjuk no pay. So I feel kato ga jing kwa jong tu main character rik ban do pandam ni to ka jing smam to ga point tana and that feeling of humanity be the car be what and kato ka way nga shit kwa ba man express geng te kato message kala dan to film te ka itnat ha barok kiliang kantang ka technical kila ya lestom ha naga liang ka technical nga ngasno masenrung dei banga pe ga film khasi ngasno mo pe ga film Hollywood ya kedai we re ki set up ki light up yo kato ga jaka baroan it long ngampoi perkhat ba kini ki national film na jala jong ki la hado kato re te ngait ba nang ni shakmat ba kin sami khambun ki national film and ke like I kumto kalau kumshna and then kan ketik I kan sim and they will come forward and then make good films mungkin ni kibrio baik kat ni ke wan ke support bang kadai film ke ba meaningful dan isnai ke film ke ba related to the society and kibrio kin wan support and especially in dangila leshtom ha yang ka technical and menshwa hakipon shwa parwang nang isna gitu ki kitipi quality ki ba kunto HD PD gitu kan te ki brio ka shit ang mangile ran halon pa ki film kasi film tiar ba te kani ga jingwan ba nong show and then the best jong ba perdi jong Dominic kawan ra ka competition in a good way kan labu benchmark hai agar film industry te nangit ba kan kring shoot mentang ila don ki mass media department te community bakin one me shoot ini ke national film bakin express ki view jong kadai kasap jong gile te ka bandum du hajo ko por ka film jong ikong kin sa screen hakani ka Kelvin Cinema kani ka ban film festival kani ka ban salong na ru khandai hadu spo do kharwei terik khandai terik kin sa screen ka film ka jong ikong ka chichi ka boro ngilai up ti shenru on sepeni haki hall berkiwei tenre bi kwa ban sakhi yakani ka film hangne hapo susu tham auditorium hakani ka jo ik jaka sawan ka khandai terik yes wishbon all the best kadai ka honor ya ban page ka film ka jong fi honor is mine ai ka kani ka film ko bakan nung jong fi ale kani as a director kadai kasing meningkong mo shwa kita ngelajusna film na production gi telefilms te kani ka film belum commercially all out commercial kadai kasing meningkong of course ngada mentarang buat konsumi ka citi te bakan lepat as a director kadai kasing meningkong nice okay to hapor ba Krishna as in the direction part kay kay ka fibu hajumot the moment you see the script but dia ka bukan long storyline. I mean, what went on in your mind so filmmaker? Kedi mo ka sedang du ke jingmi the first initial idea kedi ni ba Elizer bare mo. Di ong ba hatu ka por kemat ki por covid kai naik kerma por covid. Di tu ko da por covid ong ini ko asibashna film because me the YouTuber di company contentful aslam ha yang ila join ke group junga main production di bapli mi ala cuban express lady as an actor ira benga hakala production di om to signature ka film ti he brought me idea ba iko bele kazang shwa daga ba ba iko bele just an exercise mo kata so that idea ba like almost like John Wick like action packed film inde ba daga jungan ju ngapa ngayo jumut ba blingim shna ba ke ba la ban relate bede ba ka junglong jungman jungi poshlong behab oje bendri jungi ngawat shim ka idea jungi dia nga pitch ru iba include ke story bede lagi ni kithan jungi te tarak sami ka nong shot nice di lanu pan ngin at least a full fledged feature film
Oh, ti nang ni siya kamay na siya mini ke Sngap pemi ni ba ka response kliang kipat ba khamtam ani kalong I'm so touched so humble ba katu tu kiwan ti ka response to social media ki be text mang ko publish pang ticket kani ka I'm siapa dengi ba nginung shimbet kani ke Sngap nya chakmat bingin china shu ki film afwas ka full length feature film ti mantai ring la peni ba mi ko aru ba lamba kani because there is always a business side of it ma ti ambil ma shna film ring ha prakhat ru ba kumno bat kan long katakalat ba like a source of income andai tangi lekin nong akru nang ta kita beli sound kita beli music hi mene ka nong shoot ka music rom kui ni ba dok kam ha ka film nang ta so ikini ki set designer costume designer mut ka kala ben ka ka film industry hi kam dai tang bo nong tang director actor andai ketub lang ya it's like bun ke departments ki ba kabala berpelilat pat ki kena samla bain bikin invest ke pojoki but can you something in return so dah kabumut kumtang omba ke film industry shlong hi kelas zang yes kawi ngatrai ka ba ki pai ba nong pe jungir ka ba ketik jumut hakiam kolong ba shiteng kanta ka de ka film ka short movie joki kai ba pelong ki benlong ban go all out pe ha ka ni madu ka kom shoot hadu ka adu keset kumi banong ban release hakon kom ke badai kai mo pelong ki benong good all out pe na bentakan ni short film si haki film ni mut ka jenuh jeng sep bi kan difiko ban le ka quality ko le babha mut jeng sep ka kan kata be ka jeng sep ni don bok palat bangi yo e kong Sudan sim kumi producer ho ide along kumi bahayeng ye Elizer tangba ta ka jeng sbun men sim jungi but she took a risk mo ka risk yang nangir smart ngim patip kamu kalong ka returns from this film tamba she took a risk and then yang tong nyele be kene te kai kata ba I'm seeming ba to go all out ken nadu ka production would we hired the best crew ki hills people they came on board and they just took it to another level ki ara bingi so much hada kata ti ka jungi be kidan te kumi ba title bidi we na ki Gordon te kudan lang merkat bangi te mengikum ta ka dan ka budget ka biang ngila ban involve ki bri ki biang ki nyara bingi nantai ki cast members su ki actors ila push bahai ki and by doing that pan ni hapru ban commercial ka jing siu mo ki siu ngila siu bahai ki mo kalian ka budget hi maka ka diang ka funding jong producer la ban push ka ni kane thank you and dari pikwa ban yo i ni ka film ti pi hapa ni wan no nomor ba banong ba ngatrai kani kanang continue taman deh kani ke Jakarta ngatrai tang hadu lesai hadu lesai tang alai terik tingin sa persyangpat ngin pek long mo ka response nila ban rapat chui district do yes tang manri bakin experience pat hapo susu tham ya kani ke setup ko pi thang ni bro khait ber pio ban ya kerani sundur lang bati ba kam ki kaba mensham sang ai tang haki video ka kerteng te ndrai batasi la ni la ka vlog ke janga kanong suburam kuli subun good thank you so much thank you so much and nga smo de banai buram pi nomor ba ali pilale ka film ka best ka bangiru na dagi ka long no kom kinong pe jam long nyim babi ti benong banwan ban syong ban pe ti it's like okay Bapak penemuan yang suficient. Oh, that's very nice. Sampai arsin. Yes. Terus one page mo. Lesai sini kendang don. Kanuli kisah lesai. Lesai nurut si beje man ka kenta. Man ka kenta si beje. Kamu hadu? Dupra beje. Sekan mau sawat. Mau. Kamu semua all the best. Thank you bos. Bila depetnya dah mana? Timun kampat depet mana? Mesti ngah. For sure. Ali ni saya dan video bro di te. Toh. Ngalai dah kawai bakal look sementara. Klayo biar nak kum ni. Kum dia ke? Tapi ngasrai gerul kum ni kayak apa? Iya apa? Iya. Toh kalau mau experience bakal ni film mana? Oh, too good. Kini ketika first experience juga ba yo benda dan benda buat ke protection gitu lah. Kinong staff film gitu balong professional siya. Ba nado ka management everything nadong strong. Perfect but ka ngai iba ka level jong ka filmmaking positive ba nak kiu shu nama limba ka jingmi kum gini production kum gini ki film kum gini big ba wanda quality ya ka film kasi jingi kam sedam sura kan saya wa ka industry jingi yes kata setelah pelat ba kot ba I museum berwar nanti ngasih bang baik film kum fi smak ba Elizer arsian last dan begini ki senar senong sena film ki ba dekat ki critics bar ki nong pet ta ai no ke jimut tu pi ka last
Jepisia kalong no. Kebes Kalong pula ke film pihak one page. Yes. Kini dai ki nong sna film ki ba phinnum yu is ni shnuru handi phini bitang ki film ki jongki. Lada kan jer keteng ki film jongki handi dai ko la ndap su ke video takadang nom jer ko iru. Hindrai ki dai ki nong sna film ki bedra. Te ki ba phi bun ni ki video ki badan ni jelas ngi di kini ki ba ki bering. Aish. Subang susah. Tama di isu lah habar khatos. Habar khatos. Yang dia. Dah. Yes, ajo. Ti ngilai one page yang ni ngilai one page ni na po susutham auditorium. Bat kini ki bros sang ni ba saw ba ku mga ba bayar. Kahit ba film. Tim dia tama shoot penro ni pinsbo tenri kedi kepada tikna sisa. Ti sewan one page bala film yo one page manta ti ngatrai film yo ban experience kini ke hall ku ba makalong ni nduk ke sound ki light sanong sodong. Te bagi abun selebriti baru kibawan. Yang ni na. Di Sewan sendiri bagi selebriti ni ti le ran hab yang kendang-kendang. Te Sewan. So ni. Boleh sebut. Ketik ni kedai kan si spa sanpo. Arspa balai spa. Te Sewan ra ki cemoin ki jongpi ki ba fila ban ya syong ban ya pet lang film ni mo. Boleh sebut. Kenapa isnan hagit ngini mi isnan sebab. Boleh sebut. Good night. Good night. Tip top, no?